Omurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli iginego sori y'ukwege y'omwitongo unekoletwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Chando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo akiremereria ankiomboke buya omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo gakiremereria ankiomboke buya Akira mangana go chande to muto go kwana nyumbari nchuko wote ni nyabari ante to koma nyeke maene igani nyanchama na maskomi gone ke maene para ka wote nyora ike maene para ka ke ogo ntiga nyumbari wacha kutenna para ka ganji ko kare se ke maene para ka nte mama ntabia ke maene yake ndeno ndabya nzama kama no yo minto manye paraga no ngokora siranga nyanja bano yo mina sikirba konte beri para igo bono gwanti ga nyumba gari wacha gutenna paraga nche kokora sira usinyanja matali yo minuzi no yo na kote beri na ko na kote beri last time amangana na ara yandu kubwana to kuchira ngora tali kwanza ko buati ko uchaka kote binga paka nganya ngote mama anya tari ko genda ngora ayo bona byo kikaga ndrete ninki kereki nte donte bnyancha mano yo minto ko story yo minto kila kika ndonde de ko wana kerna ko tebiti na ko tebiri ko manyana kindengereti ajerengerli muno ko rengerli nenjeri ndengereti muna ndengereti
kora. Tentamos chupa gol. Chupa kaya. Tentamos kora. Tentamos chupa kaya. Chupa kaya sana kora. Ada bukan bakal. Kaki kuan rela. Ngapa tadi? Kaki kuan rela. Chupa kaya. Jadi aku tak kira kora kira yun. Kenapa kau tentang? Mas mono ber. Jeng. Ni cuba. Jangan jangan kacau. Kau dah kira tu mana? Cuba tu nak. Mana biar tu boleh. Nah, ini cuba. Kau dia mana ada? Jangan dia kira. Pasal nak kau nanti apa? Ote tu kondo. Agar nak kau nanti. Ngomanya kinar to kate. Ante ikibona ngiora. Na ko ri ngomanya kinar to kate. Ngiora ante ibona ngira njobo. Kwa nini re? Hey, kwa bugo ko. Sabo ndage iri. Ani ngampo baka mine family ngi mamanya. Ebo. Kamu kora? Ronge bune. Yokura tu aku. Mana? Pandu aja semua na. Kau was. Apa baru ni? Cemana ni? Amma ni jangan. Pas noe sama aja. Anda ya dia. Anda ingin ada lagi. Ayah. Ngono ko maite yana bana ko wasera moshi weke abantu mo basa kubwata mutinde moshi weke nyoro awaso mate amase ma wokenze buje kai mo otagwe bono tete ngo boli bijaiga yano kan yayo mono opingo onwe abantu mutinde bakabona mampi chinze amaruno ya kwangol Iba mama gojo kutena paraga iga nimpate reason nachira kutena paraga iga Igo kwaru nyomba gali kwatika kusibye bintu kwatika kusibye nyomba wacha kutenda baraka yangu ya resra Kama kwangira kote beti maene lakini ko rende mnango koro Incho maite no muntu ore felicity Anya tuli ko genda nyombo sibintu sibinyomba Nchete tukanda kujitaunia Aya bonege Ko bwata o maene bono tete kwenda tauni Bono ngote kwenda tauni okaba yao Iko ngote kanda kwa chukokore mtu bia no kama yao. Wana ntege to bono ro. Nitatafuta njia mpaka manya nchamano yo mtu wa studio mingi. Nitajua siri zote zenye. Wana maite no chati kango tabi. Na nche na bwa to mobile na ko sereli mno ko sereli. Na hayo nya kwa chaki na ko sereli. Go ahead. Sawa. Mami bintu mbiro rombi site bingi. Evita kirebo ni gamanya Beyonce pi. Na keke kwa ruwele nyanja me sacrifice. Omotigeta asi omotigete. Eti wako na deni yako. Kai kwa rusite wana mangana ya de. Kisina kwa alikuwa tabano kwa deni. Oma etete kango tabi omwana uyo. Oma etete kango tabi gendu tamanyi. Na ande igora matote ka results sana.
gento nkeyombisite sacrifice te yonduete monto bana nayo kuna kokora bokwaga kuna kobayuka ukwane bintu bitabwanere kobayuka nti utari konte bari kimaene moi sonde to ikaranste nayo gante bina kino chontebi na chiro ko ganyonda bi kwangire karakira igo bana ngane ye bana tutete kwenda round tete ko manyeke maina ni na kikiri hey ai bono chege ntokora ayo kora muno tagete asengencho esperi chenche cha enri koroka na nyumba gari tinta ke tukobwa kumenya nataka kujua ukweli Omoitongo The biggest problem is debts owed to suppliers which have not been met. Ukungusana na sensemo yobo charuni kogenrete kone kiwagati ya serikali chichi county amone serikali nene amone nsemeli yokubata kama liyogo KEMSA. We are gathered here to discuss how the executive and legislature can enhance their relations. Imirobili nigagenrete kobe kwa kone kensemo yebunga na baigana nsemo korosia machiko na kibara bwatire nuko kirani imirobili yabo wancherelia gotayo. Umuwaziri wechisemeze kiliomba kimachoguniga boria baiboli kone kinkwera bara abana babachizukuru cy'ubundia. Omoitongo tutajua sobo kwa bere kuna wase kagari kwa bere kogo kole ndo mtatoko mara na maruo konyo wacha botuko de konyora nyumba minto wana senche na mama ngote kitegoi nai sabo ko minto mo beke sa mariogo kali ko senyaro ayo motikete kwa nogota wana ayo kumetyo nyomere Aye, kijana. Simama hapo. Na kuongelesha. Kijana. Madam. Karibia hapa. Unasema umetoka wapi? Natoka kwetu. Nenda kusalimia wazazi. Uliniambia unaenda kwenu? Hapana, sikukwambia. Uliamua tu kujitoa mwenye nyumba? Hapana, si mwenye nyumba. Sasa najua nimewamisi sana, ilikuwa niende niwasalimia alafu nirudi. Swali ni moja. Ulinieleza ukitoka? Hapana. Kama unataka nipigie mama yako simu? Mama yangu hapana, simu yako usimpigie ili paska. Sinaweza jaribu? Naweza mpigia? Hapana. Lakini ulilala nyumbani kweli kijana? Nilienda kulala kwa rafiki yangu. Sasa huko nimetoka saa hii. Unajua vitu zangu zenye zimeibiwa kwa hiyo nyumba? Vitu zikaibiwa? Zikarudi. Ulikuja kwangu kunisaidia kazi ama kunipa hasara? Sikufanya kazi. Maneno yako ni mengi sana. Niangalie kwa macho. Niko na wewe. Nataka nifike town, nirudi, nikupakie vitu zako zote kwenu nyumbani. Sasa madam, nipakie vitu niende wapi? Nyumbani, penye ulikuwa, hata si nyumbani. Si kazi inafanya. Nasema urudi penye ulikuwa jana. Sasa ukinifukuza nitaenda wapi na kazi nafanya vizuri? Sasa kutoka siku moja hiyo ndio inaleta shida. Unaongelesha nani hivyo lakini? Unaongelesha nani hivyo? Sasa wewe unataka kunifukuza. Sasa, unaita nani sasa? Si wewe. Ni nani? Hakuna. Sioni nikikaa na wewe hapa. Nataka urudi penye ulikuwa. Uendelee na hiyo kazi ulienda kufanya, yangu si ya maana. Tunaelewana? Nilifanya kazi nikamaliza. Si nilifanya kazi. Unajisikiza kweli? Unajisikia? Oh, unajisikia?
utakuwa na heshima. Ai no to kenga no nyome tae. No to kino nga no kanyome tae. Omwana ngora amenya nero muntu otinde bo ni gore merera chise chama. No muntu amashake. Abantu no roji bono muntu. I am not educated. Akiri pungwa. You are not having anything from what you are. Ndigereri. Ondama. What show? My tenda mwebo ni kamno data yanga. Uno data yanga. Ngokore ngento tebe pi. Mana jura kaya? Ngokora ngari ya gute. Okanga ya gitu. Ndangere. Ya wan, okore. Okore ya. Ya okore. Rote tengo okora mai no bere. Wasi nyindiro amate kwa. Okore. Rote tengo okora mai no pi. Aya. Ota akora akira. Tete ko boliga. Talinga Ah, ngosine besa. Talinga ngosine besa ngoko. Ndaba sa kukugosera. Wono tete ko boli. Kara tulia iko mnoliko. Tete ko boli ni twali ni molyoka. Aya. Abantu muntu musata ochiko tina chize cha mambi. Amaruya. Mambi no nyalo kora na nje. One familia yako no nyalo ko yele. Otakina. Amaruga chateka. Ewa za tina kare. Nande amona yanga Tengo somere. Oiguete. yanga zabi amona. Abantu ganyo maru kinza cha maragoba. Nibwa mura muri. Nanjama machakuna ngizi katilimu. Oko nango ukwanela ko konya kwa tere ngo komani. Ngo chaetu. Nde tyoga yarani. Njena nyakora abantu bachire ninde kisimbo nyibari mabiyoko. Kuno kucha unyumba botu. Muna vungi okuiwera baba. Moba isa ko minto monene karachi tata akakoli ntumye byo kwa. Iro yangu karatika. No koro kuno ala kore. Mbali karatika. Mugango wakwa. Kwa chara nege senda bono kunyo maru. Oto karakuno takiti. Mende? Aibo veterambe kamoya. Lero tinda itikuoma na kusenda amemucha kote nyanchama. Ayokora manona itakaro tinde. Kero tinde tenarindo mubeta. Lero tinda lero kwara kingo tinda ndio kerengo tinda tinda. Sure ne tinda terioka. Tota kakumanya kurambe kabya bona. Na gotebi. Bono kamati yani, ai bono kamati yani karambe kangu. Isabo kumbo kungwanyo meti motanga. Taro kwa kinto kunogo kwa. Nda kera. Ngaya tieti. Tama itakuna tieti. Na kia tieti. Asere tukumoka sigo nono kumaba tikete. Lakini tenda kuvonya boki. Tenda kuvonya. Ingi mutata kereti tumenye bya no murebe. Okay. Ai bana yo korale kyoka. Ngoge korandi. I will make sure na manyire kerege ento visite. E serious bi itaribuka. Ekubono ngakibono takete ngakiote tokoge kolege nteki. Ngakiote wako manyamnango gekoro. Hano kwa meri robo gonchara. Hano kwa ngere ngere gontianira. Hano kwa ngere hano kwa igule nga chinguru chiachire. Tindago tianire na ukwanira. Roche tikango tebiga. Ayuru mwana mwake sana. Ni maito no mokende mama, lakini ni mbwana tokumanya kerege ntokega ndrete. Chinga kichiao chiwe kachoko manya kerege ntokega ndrete. Utajua. Lakini bona iga kende kiongo kotebi. Andi kene ngiora nkolere. Utastukia basi. Igobono tuangere kuiranirani. Igobono nyanchama orule nyumba, wano nae watigaire bone mbore. Ekera arule nyumba gankia gukora. Kese na Roma ogere bakana achire komayana ki nyanchama yani reke bintu mbire bigandre to mbisete igure ya nyanchama. Omanye tera kinuto te tigosto. Lakini okagete banona igwete conversation kwa bwate butukone simu. Kusoka ite bone naraire. Igo kwangere konteka ramangana nengo kwa nase simu. Asiye kere bone gabakango chunguse manyana ki eke mayane ngaikagandre. Na ndente to tabina ki omwana oli kwa chenje tiekera ali ngomoke. No roli. Ninje kwase nyanchama. Wana ndo chenga ki? Mkwe bete ule sindani mtoto keiti. Ndagete manya kemaene. Na nde manya mwana kyo yorenge. Na agotigire. Lakini utakiona.
Wana wakini wana kwa mere chingu nchara wana konde yole kanisa kiona. Wa aje ketimu ati bangalana ko kwa zibu ati kende ndago tani. Lakini omanyaiga aino mwana mokesa pochinga bosi. Yani bona muhakini rega mutete kona konde biga nga no mwana na chintu cyo mwana na konde. Yo negosori kwegya ya omoitongo una yaletro simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna